Wel, bore da a chroeso cynnes i'r oedfa. It's lovely to be here once again, and it seems like only yesterday when we were here for the annual meetings of the Baptist Union of Wales. But let's worship together and let's sing our opening hymn, hymn number 11 from the Addoliad, Arglwydd Iesu, disgym gerdded drwy y byd yn ôl dy droed. Chollodd neb y ffordd i'r nefoedd wrth dy ganlyn di erioed. Mai yn ole, ond cael gweld dy wyneb di. Number 11. Dwi am droi at lyfr Genesis, a dwi am fynd ar ôl hanes Abraham a Sara, Hagar ac Ismael. A dwi'n mynd i ddarllen o'r unfed benod ar 15 yn y Gymraeg ac yna yn Saesneg o'r unfed benod ar 20. I'm sure we all remember the story of Abraham and Sarah, and how God had made a great promise to Abraham and Sarah that they would have many, many descendants. There was, however, one problem. There were no children, and the clock was ticking. So I'm going to read about Hagar and Ishmael from the 16th chapter of the book of Genesis. I'll read that in Welsh, and then I'll read the story about Isaac's birth from the 21st chapter of the book of Genesis, and that'll be in
English. Nid oedd plant gan Sara gwraig Abram, ond yr oedd ganddi forwyn o eifftes o'r enw Hagar. Dywedodd Sara wrth Abram, edrych yn nawr y mae'r arglwydd wedi rhwystro i mi ddwyn plant. Dos at fy morwyn, efallai caf blant ohoni hi. Gwrandawodd Abram ar Sara. Wedi Abram fyw am 10 mlynedd yng ngwlad Canan, cymerodd Sara gwraig Abram i morwyn Hagar yr eifftes, a'i rhoi'n wraig i'w gŵr Abram. Cafodd ef gyfathrach a Hagar a beichiogodd hithe. A phan ddeallodd i bod yn feichiog, aeth ei meistres yn ddibrys yn ei golwg. Yna dywedodd Sara wrth Abram, bydded fy ngham arna ti. Rhoddais fy morwyn yn dyfynwes, a phan ddeallodd i bod yn feichiog, eithym yn ddibrys yn ei golwg. Bydded i'r arglwydd farnu'r rhyngom. Dywedodd Abram wrth Sara, edrych y mae dy forwyn dan dy ofal. Gwna iddi fel y gwely'n dda. Yna bu Sara yn gas wrthi, nes iddi ffoi oddi wrthi. Daeth angel yr arglwydd o hyd i Hagar wrth ffynon ddŵr yn y diffeithwch, wrth y ffynon sydd ar y ffordd i Sir. A dywedodd wrthi, Hagar forwyn Sara, o ble deithost, ac i ble rwyt yn mynd. Dywedodd hithe, ffoi yr wyf oddi wrth fy meistres Sara. A dywedodd angel yr arglwydd wrthi, dychwel at y feistres ac ymostwng iddi. Dywedodd angel yr arglwydd hefyd wrthi, amlhaf dy ddisgynyddion yn ddirfawr, a byddant yn rhy luosog i'w rhifo. A dywedodd angel yr arglwydd wrthi, yr wyt yn feichiog ac fe esgori ar fab. Byddi ni alw yn Ismael, oherwydd clywodd yr arglwydd am dy gystydd. A sy'n gwyllt o ddyn a fydd a'i law yn erbyn pawb, a llaw pawb yn ei erbyn ef. Un yn byw'n groes i'w holl gymrodir. A galwodd hi enw'r arglwydd oedd yn llefaru wrthi, yn tydi yw El-roi. Oherwydd dywedodd, a wyf yn wir wedi gweld Duw a byw ar ôl i weld. Am hynny galwyd y pydew bir lahau roi, y mae rhwng Cades a Bered. Ac esgorodd Hagar ar fab i Abraham, ac enwodd Abram y mab a anwyd i Hagar yn Ismael. Yr oedd Abram yn 86 oed pan anwyd iddo Ismael o Hagar. So then we go on 10 years. Abraham has had a son with Hagar, Ishmael, and now Isaac is born. God has kept his promise. The Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did to Sarah as he had promised. And Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age, at the time of which God had spoken to him. Abraham called the name of his son who was born to him, whom Sarah bore him, Isaac. And Abraham circumcised his son Isaac when he was 8 days old, as God had commanded him. Abraham was 100 years old with his son when his son Isaac was born to him. And Sarah said, God has made laughter for me. Everyone who hears will laugh over me. And she said, who would have said to Abraham that Sarah would nurse children?
yet I have borne him a son in his old age. And the child grew and was weaned. And Abraham made a great feast on the day that Isaac was weaned. But Sarah saw the son of Hagar, the Egyptian, whom she had borne to Abraham, laughing. So she said to Abraham, "Cast out this slave woman with her son, for the son of this slave woman shall not be heir with my son Isaac." And the thing was very displeasing to Abraham on account of his son. But God said to Abraham, "Be not displeased because of the boy and because of your slave woman. Whatever Sarah says to you, do as she tells you. For through Isaac shall your offspring be named. And I will make a nation of the son of the slave woman also, because he is your offspring." So Abraham rose early in the morning and took bread and a skin of water and gave it to Hagar, putting it on her shoulder, along with the child, and sent her away. And she departed and wandered in the wilderness of Beersheba. When the water in the skin was gone, she put the child under one of the bushes. Then she went and sat down opposite him a good way off, about the distance of a bow shot. For she said, "Let me look not on the death of the child." And as she sat opposite him, she lifted up her voice and wept. And God heard the voice of the boy, and the angel of God called to Hagar from heaven and said to her, "What troubles you, Hagar? Fear not, for God has heard the voice of the boy where he is. Up, lift up the boy and hold him fast with your hand, for I will make him into a great nation." Then God opened her eyes, and she saw a well of water. And she went and filled the skin with water and gave the boy a drink. And God was with the boy, and he grew up. He lived in the wilderness and became an expert with a bow. He lived in the wilderness of Paran, and his mother took a wife for him from the land of Egypt. A boed bendith Duw ar y gwrando a'r darllen o iair sanctaidd yn ei enw ef. Amen. A gawn ni uno i ganu ein hemyn nesa, emyn rhif 8, emyn rhif 8. Anadla anadl yw'r llanw fy mywyd i, fel byddong hariad i am gwaith, yn un ar eiddo ti. Rhif 8.
Gawn ni droi at Dduw mewn gweddi. Let us turn to God in prayer. Arglwydd yr wyt ti wrth law bob amser i'n helpu. Diolch i ti am dy gosrwydd ac am dy gwmni. Pan rodiwn ni lwybrau bywyd yn ddifeddwl ac anystyriol, yr wyt ti bob amser wrth law. Pan deimlwn anawsterau bywyd yn cau amdanom, yr wyt ti yn noddfa ac yn nerth i ni. Pan ymddengys y ffordd o'n blaenau yn ddidefrfyn a'r nen yn fygythiol, yr wyt ti yn gydymaeth â ni ar ein taith. Pan yw'n calonau'n drist ein heneidiau'n llwfr a phan nad oes miwsig yn ein bywyd, yr wyt ti yn adnewyddu ein gobaith. Pan yw'n beichiau'n dolurio'n hysgwyddau, yr wyt ti yn rhannu'r llwyth â ni. Cadw ni bob amser mewn cywair a thysbryd, a rhoi ni'r llawenydd wrth brofi di yn agos atom, yn wastad. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist, dyn ni'n diolch i ti am ein hoedfa. Ac ni'n diolch i ti arglwydd am bob dim sydd yn ein cynorthwyo ni daddoli di. Diolch i ti am yr ysgrythurau, am emyn, am dôn ac am offeryn. Diolch i ti am y lle arbennig hwn, ac am bawb ar hyd y blynyddoedd sydd wedi plygu pen mewn gweddi, wedi myfyrio ar yr ysgrythurau, wedi agor calon enaid a meddwl, ger dyfron di. Ac ni'n diolch i ti arglwydd am y llwybrau gweddi, am y llwybrau yma sydd yn lwybrau sydd yn ein croesawu, y llwybrau agored, y llwybrau lle y cawnd arweiniad di. Ni'n diolch i ti o Dduw ein tad. And yes, Lord, we give thanks to you for this new opportunity to worship you. We give thanks for this place and for those who have worshipped here faithfully over the years. For those who have opened their hearts to you in joy, in sadness, in difficulties, in frustrations. We give thanks to you, Lord, for everything that helps us to worship you, for your word, the scriptures, for our hymns, for the music, for the organ. We give thanks to you. Help us to worship you anew. Help us as others who have gone before us to open our hearts, our minds, and our souls, so that we might receive of your blessing, of your grace, and of your mercy. Because you are a generous God. You don't hold back, but you give of your love to us every day. And we give thanks to you, O Lord, for your goodness towards us. We give thanks that we are able to address you as Father, as a loving God, knowing that you welcome us and that you are pleased to see us. And it doesn't matter what we have to share with you, whether they are words of praise, whether we come with our complaints, whatever we come before you with, you are pleased to see us and you welcome us.
And we give thanks, Lord, for your faithfulness, because we live in a world where there are so many changes on a daily basis. So many things in life can be so unreliable. People can be so unreliable. Family, friends, acquaintances. And yet, when we turn to you, we can be assured of a loving God who loves us, who cares for us, and who is with us every second, every minute, every hour of our lives. Ac yn ni'n diolch i ti o Dduw Tad am yr holl fendithion. Diolch i ti Arglwydd am fwyd ac am ddŵr. Diolch i ti am gartrefi clud a chynnes. Diolch i ti Arglwydd am yr rhyddid i daddoli di. A diolch i ti'n bennaf am dy unig anedig fab ein Harglwydd Iesu Grist. Ac am iddo fyw ar y ddaear hon, am iddo ddangos i ni sut i fyw. Am ei ddysgeidiaeth, am y gwyrthiau, am y damhegion. I ni'n diolch amdano. Yn diolch am yr aberth a'r galfaria, am fywyd newydd yr atgyfodiad, ac am ei fod yn parhau fod gyda ni, yn ei wedd atgyfodedig ar ei newydd wedd. We give thanks to you, O Lord, for all blessings in our lives. But most of all, we give thanks to you for our Lord and Saviour, Jesus Christ, your only begotten Son, who came to live amongst us, who showed us how to live, who taught us how to live. And we give thanks, Lord, for everything we know about him, for what we read about him in the scriptures, and how we get to know him better through prayer. We give thanks for the parables, for the miracles, for the way he reached out to those who were on the edge of society, for the way in which he challenged the religious authorities of his day, and for his sacrifice on the cross of Calvary, where we saw men going to one extreme in their hatred, in their cruelty, in their torture. And yet we see Jesus going to the other extreme, in his love, in his grace, and in his mercy. And we give thanks for the new life in the resurrection, for Jesus having conquered the grave and having prepared a way for each and every one of us. We give thanks to you, O Lord. And we pray for our world. We pray for a troubled and a broken world. We continue to pray for the situation between Gaza and Israel. We pray for peace between the Ukraine and Russia. We pray that people might use tables and chairs and tongues rather than using weapons. We pray, Lord, for a desire for peace, a desire to talk, a desire to end the killing. And we know, Lord, that there are many other places in our world where people stand against each other rather with each other and for each other. And there are many places, Lord, which don't get any attention in our media. But you know of them. And we pray, Lord, for an outpouring of your Spirit in our world, that people might know of your way, the way of reconciliation, the way of peace, that people might know the Prince of Peace, and that we might live in a world where we can love each other, where we respect each other. This we ask in your name. Ac yn ni'n cofio hefyd, Arglwydd, am bawb sydd yn agos ato ni, yn deulu, yn gyfeillion,
Yr rhai sydd yn canol anawsterau a thrafferthion bywyd. Amgylch yna hwynt ath gariad ath dangnefedd. A phar iddynt wybod dy fod ti'n dduw i ni'n gallu pwyso arno bob amser. Am dy fod ti'n dduw sydd yn dal holl bwysau'r byd. Clyw ein gweddi, clyw y gweddiau distaw hynny. Y gweddiau efallai yr wyt ti ond yn ymwybodol ohonynt. Am y gofynnwn hyn, yn enw ein harglwyf a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Wel, croeso cynnes i aelodau, i gyfeillion ac i ymwelwyr ein hoedfa, gynnwys y sawl sy'n ymuno ni ar y we. A very warm welcome to members, friends and visitors to our service, including those who are joining us on the web. A'r bore yma, mae'n bleser mawr cael croesawu ein gweinidog gwadd, sef y pachedig Judith Morris o Benring Coch Aberystwyth. Rwy'n siŵr bod chi gyd yn nabod i ac yn gyfarwydd â hi yn y pwlpid fel ysgrifennydd cyffredinol undeb y bydyddwyr Cymraeg. Ers 1 mlynedd ar 10. Ac ymysg ei llu o ddyletswyddau oedd chwarae rôl allweddol yn oedfa ordeinio ein gweinidog ac yn oedfa trosglwyddo llywyddiaeth yr undeb iddo yma ym mis Mehefin. It's a great pleasure to welcome our guest minister, the Reverend Judith Morris from Penrhyn Coch, Aberystwyth. She's been the General Secretary of the Union of Welsh Baptists for 11 years, and amongst her many responsibilities, you may remember, was playing a major role in Rob's ordination, as well as in the transfer of the presidency of the Union to him in June. In fact, her photo with Rob is on the front page of the latest Gorlan. And we understand that
she's decided to retire from her role next March. And we know she's left her mark and will be sorely missed. And perhaps she'll have more opportunities to come to London to visit us. Ni'n diolchgar iawn i chi am deithio'r holl ffordd o Benrig Coch i arwain yn Oedfaon, a ni'n edrych blaen i wrando ar eich canadwri. A diolch yn fawr i Mike hefyd am ei gyfraniad pwysig wrth yr organ. Bydd ein gweinidog gwadd yn arwen Oedfa'r hwyr am 6 o'r gloch. A disil nesaf bydd Rob nôl wrth y lliw yn Oedfa gymun y bore am 11 ac yn yr Oedfa hwyrol am 6, gyda chyfarfod o'r Clwb Cyrru i ddilyn. Bydd Oedfa anffurfiol canol wythnos am hanner dydd ar ddydd Mercher yn y neuadd gyda the a chyfle am sgwrs i ddilyn. Dydd Sadwrn nesaf, Tachwedd y cyntaf, cynhelir Oedfa goffa John Samuel yma am 2 gloch. So that's next Saturday, November the 1st, John Samuel's memorial service will be held here at 2 o'clock. After the midweek service on Wednesday, the 19th of November, there'll be an organ recital with David Cook, who's the organist at All Hallows by the Tower, performing. Cofiwch ddod lawr i'r neuadd ger llaw ar ôl yr Oedfa i gael te a chyfle gymdeithasu. Do join us for tea and an opportunity to socialise after the service. Ac yn awr fyddawn nhw amgylch i'r derbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr. Wel, gai ddiolch i chi am y croeso hyfryd arferol dwi'n cael yn Eglwys Gymraeg Canol Llundain. Diolch yn fawr i chi am y cyfle i ddod ato chi, am y croeso, a diolch hefyd i Lynn am y gwaith o gysylltu o flaen llaw. A diolch i Mike hefyd am ddewis ar y myned. Diolch yn fawr. Mae yn hyfryd cael bod yma, and it only seemed like yesterday when we were here for the annual meetings. And I remember, you know, when Rob was nominated as the Vice President, somebody said to me, who on earth is going to go to London? Well, we soon found out, didn't we?
because there was tremendous support here from Castle Street and other churches in London. But of course, people came from Wales to support because of the regard in which Rob is held and you as a church. So just to say thank you very much. We had wonderful annual meetings and I wouldn't have missed them for the world. So thank you very much. Diolch yn fawr am bopeth wnaethoch chi, oherwydd chi oedd yn neud y gwaith. Prin iawn oedd y gwaith oedd y swyddfa yn neud, ond chi oedd yn neud y gwaith, a diolch yn fawr iawn. O'n nhw'n gyfarfodydd cofiadwy hyfryd, ac ni'n diolch am Rob, fel yn llywydd, fel gweinidog Eglwys Gymraeg Castle Street, ac yn deisif bendith Duw arnoch chi i gyd. Felly diolch. Gawn ni uno i ganu ein hemyn nesaf, emyn rhif 7. Enynais dynof dan, perffeithiaf dan yn ef. Ni all y moroedd mawr ddiffodd mono ef. Dylais, dywedd a gweld dy waed, sy'n troi'n elynion dan fy nrhaid. Rhif 7. Wel, gai aros am ychydig gyda stori Hagar ac Ishmael o lyfr Genesis. Mae'n hen stori, mae'n stori dda, mae'n stori drist, a mae'n stori anodd i ddehongli, ac yn arbennig heddi wrth i ni weld yr hyn sydd wedi bod yn digwydd yn Gaza. I want to consider the story of Hagar. She was Sarah's slave woman and gave birth to a son called Ishmael with Abraham.
God, of course, had promised that Abraham would have many, many descendants, but of course, there were no children. He and his wife Sarah had not borne any children whatsoever, and they weren't getting any younger. Abraham was 75 when he reached Canaan, so the clock was ticking. And so, following a suggestion from Sarah, Abraham had a child with Hagar, and Sarah having effectively taken matters into her own hands. Mae beichiogrwydd Hagar yn newid ei hagwedd at Sarah, ac mae'n edrych I lawr ati hi yn fychanus. Once Hagar fell pregnant, she began to look down on her mistress, who was quite cross about that naturally, because Hagar thought she had one up on her mistress, having fallen pregnant. Ac yn naturiol, mae Sarah'n ystyried hyn yn dipyn o anghyfiawnder, gan mai hi oedd wedi awgrymu'r cynllun yn y lle cynta. A mae Abraham yn dweud wrth Sarah, wel, ti'n meddwl, Sarah, mae gen ti awdurdod dros Hagar. Gwna a hi fel y gwely'n dda. And as a result, Sarah is unkind to Hagar, and Hagar flees. She leaves the home. Ond mae angel yr arglwydd yn dod o hyd I Hagar ger llaw ffynon ac yn gofyn iddi, Hagar, o ble ry ti di dod ac I ble rwy ti'n mynd? A mae Hagar yn adrodd y stori, mae'n egluro beth sydd wedi digwydd, a mae'r angel yn dweud, Hagar, mae rhaid I ti fynd nôl at y feistres ac ymostwng iddi. A maen nhw'n cael sgwrs eitha hir. Mae'r angel yn dweud beth fydde enw mab Hagar, sef Ishmael. Ac yna mae Hagar yn rhoi enw ar Dduw. Tydi yw El-roi, y Duw sydd yn gweld. The angel comes to speak with Hagar after she's fled and says, you have to go back, you have to go back, you have to submit to your mistress. And then, about 10 years later, Sarah falls pregnant and gives birth to Isaac. And then there's a particularly sad scene when Isaac has been weaned and they've had a feast to celebrate. And it differs in some of the versions, but in the Good News version and in the Welsh version, there's a very sad scene where Sarah sees Ishmael and his half-brother playing together. And something strikes Sarah. Jealousy, she feels threatened, but at that moment she decides Hagar and Ishmael, they have to go. He is not going to be a threat to my son's inheritance. Abraham reluctantly agrees because, of course, he loved Ishmael. Ishmael was his son. But God had said to him, do what Sarah has said. And Abraham reluctantly takes Hagar and Ishmael out to the desert. Ac yna, wrth gwrs, wedi'r dŵr a'r bwyd rhedeg allan, mae Hagar yn meddwl, wel, dyna ni, I ni'n mynd I farw. Ond beth sy'n digwydd? Mae angel yr arglwydd yn dod eto at Hagar ac Ishmael. Mae ffynon yn ymddangos, a mae Duw yn sicrhau Hagar, fe fydd dy fab yn cael disgynyddion dirifedi. Ac wrth gwrs mae Ishmael, mae'n cael ei barchu heddi gan Fwslemiaid Arabaidd fel ei patriarch a'i ystyried yn Islam fel cyndad y proffwyd Mohammed. So God appears again to Hagar in the desert when she thinks, you know, that's it. This is the end. We're not going to survive. And a well appears, and Hagar is assured that Ishmael will have many, many descendants.
So sut i ni'n neud synwyr o'r stori yma heddi? How do we make sense of this story today? Mewn sawl ffordd mae e'n stori sydd mor fodern. It is a modern story. Yn y lle cynta, un o'r pethau sy'n saethu allan ato ni o'r stori yma yw bod Hagar, wrth gwrs, yn geithferch. Roedd hi'n geithferch i gwbl cyfoethog anffrwythlon, ac fe ddefnyddiwyd Hagar, fe ddefnyddiwyd ei chorff i genhedlu plentyn. Ystyr yr enw Hagar yn syml i'w dieithrin, ac yr oedd yn rhywun ar y cyrion. Ceithferch eiffdaidd oedd yn eiddo i Sara, gwraig Abram. Ac ni'n gwybod heddi yn dyn ni, mae yna ddeddf gwlad yn dos ers blynyddoedd lawer yn erbyn caethwasiaeth. I ni'n gwybod am gaethwasiaeth modern. Ac ni'n clywed yn dyn ni am bobl sydd yn cael eu masnachu, pobl sy'n cael eu denu i ddod i'r weithio i'r wlad hon, ac i wledydd ar draws Ewrop, ac yna yn cael eu dal, ac yn cael eu gorfodi i weithio o dan amodau erchyll. A rhai sy'n gyfrifol am eu masnachu yn dal i gafel ar eu dogfennau fel trwyddedau teithio ac yn ei bygwth ac yn ei camdrin. Ac nid yn unig oedolion sy'n cael eu masnachu, ond ni'n gwybod hefyd am blant. Although slavery is against the law and has been for so many, many years, we know only too well about modern slavery. And we hear how people are trafficked, they're attracted to working in this country, only to arrive and find out that they're essentially caught up in modern slavery. Their documents are withheld, they're abused, and it's not only adults, it's children too. A mae'n rhaid i ni yn dos ei fod ar llygaid yn agored i'r ffaith fod caethwasiaeth wedi bod ac yn parhau i fod yn rhan o'n ddiwylliant ac y mae'n reality i gymaint ac yn arbennig i ferched. Mae'r hanes hefyd yn ein hatgoffa ni am statws y wraig, a doedd gan Hagar ddim hawliau o gwbl. It's a story that reminds us of women's rights and how these can so easily be undermined and set back. We only today have to think of the women who are suffering under the Taliban's rule in Afghanistan. And even though these stories, they go back over so many, many years, over centuries, it is so sad when we realize how little progress we have made as a human race. There's also a very powerful portrayal of jealousy in this story. When Isaac had been weaned, Sarah saw Ishmael and Isaac playing together, and she saw Ishmael as a threat to Isaac's inheritance. And with that, Hagar and Ishmael were effectively thrown out. Mae'n amlwg yn diwech, chimod, am ryw gyfnod o 10 mlynedd, roedd pawb wedi bod yn byw o dan yr un to. Doedd na ddim sôn am elyniaeth, doedd na ddim sôn am gasineb. Ond roedd na rhywbeth yn dod e. Oedd na rhywbeth wedi digwydd i Sara. Doedd hi ddim yn mynd i ganiatáu i Ishmael gael unrhyw rhan o etifeddiaeth Isaac. Ac roedd Ishmael yn fygythiad i'w mab Isaac, oherwydd oedd hi hefyd yn gwybod bod Abram yn caru Ishmael yn ogystal ac Isaac. Ond i Sara, un mab oedd hi fod. A dwi'n meddwl dyma un o'r darluniau mwyaf trist yn yr hanes. 2 frawd yn chwarae gyda'i gilydd. Ac o'r hyn ni'n deall, doedd na ddim elyniaeth, doedd na ddim casineb rhyngddynt. Ond beth sy'n digwydd, mae teimladau dinistriol Sara yn chwalu'r cyfan. Potensial negyddol yr hil ddynol sydd ynom i gyd. Doedd Abram, doedd e ddim yn awyddus i weld Hagar ac Ishmael yn gadael y cartre. Yr oedd hyn yn atgas gan Abraham. A mae Abram yn cael addewid gan Dduw y byddai mab y geithferch hefyd yn dod yn genedl.
And there had been this wonderful potential in this story for those two half-brothers to grow up together, to share an inheritance, to break down barriers between two cultures. And it's a difficult story because God essentially gives his blessing to Sarah's wish. But would our history have been any different today had those two half-brothers been given the opportunity to grow up together? Ac oedd na potensial hyfryd yn dod e. I'r ddau dyfu fyny gyda'i gilydd i rannu'r etifeddiaeth, chwalu muriau rhwng diwylliant yr Aifft, diwylliant Canan, yr Arab a'r Iddew. Dau ddiwylliant yn dod at ei gilydd i ddysgu sut i gyd i fyw yn y tensiwn fel brodyr. Sut i rannu? A mae'r natur ddynol mae'n cael y gorau o Sara. Mae eiddigedd, mae'n un o'r 7 pechod marwol. Ac yn wahanol i'r pechodau eraill, does na ddim mwynhad o gwbl gydag eiddigedd. Mae e'n rhywbeth sy'n gallu bita'n heneidiau ac yn un o'r emosiynau mwyaf dinistriol. A mae yna ddigon o dystiolaeth yn y Beibl am y modd mae eiddigedd yn gallu bod yn dinistriol, hyd yn oed yn gynharach na hanes Sara a Hagar. I ni'n cofio am hanes Cain ac Abel. Cain yn y pen draw yn llofruddio Abel am nad oedd yn gallu derbyn llwyddiant i frawd. Ac yn fuan iawn, mae'r eiddigedd mae'n troi'n gasineb. Ac ni'n meddwl am feibion Isaac, Jacob ac Esau a'r modd wnaethon nhw dwyllo eu tad. Ni'n cofio am eiddigedd brodyr Joseph. Joseph yn cael ei daflu i'r pydew ac yna'n cael ei alltudio i'r Aifft. Ac efallai chi gofio y ddrama Amadeus, a oedd yn portreadu eiddigedd y cyfansoddwr Salieri tuag at yr athrylydd Mozart. Salieri in the drama Amadeus, torn between the wonder at the aching beauty of Mozart's music and loathing for this rogue whose gifts so outshined his own. Ac ni'n meddwl am hanes yr Iesu. Onid eiddigedd oedd yn rhannol gyfrifol am benderfyniad yr awdurdodau i drosglwyddo'r Iesu i Pilat. O'n nhw'n casau Iesu. Oedd Iesu'n fygythiad i'w hawdurdod. Doedden nhw ddim yn gallu derbyn y gŵr ifanc yma o ryw bentre di-nod, Nazareth, Galilea. Doedden nhw ddim yn gallu derbyn y gŵr ifanc yma oedd yn cyflawni'r gwirthiau, oedd yn gallu adrodd y damhegion oedd yn cyfareddu, oedd yn troi gwerthoedd y byd wyneb i weired. A'r ateb i eiddigedd wrth gwrs yw nid ein bod ni'n magu eiddigedd, ond ein bod ni'n magu edmygedd. A bod ni'n ymfalchio yn y modd mae Duw wedi bendithio pobl a'i roddion hael. A mae'r hanes yn dweud mae e'n rybydd i ni o rym dinistriol eiddigedd. And if we have difficulty with jealousy, then we remember that Jesus on the cross of Calvary destroyed the power of jealousy with his selfless act of giving. Ac yna ola, mae'n hanes sydd yn ein hatgoffa ni am gaethwasiaeth, mae yna bortread bwerus iawn o eiddigedd, ond mae e hefyd yn hanes sydd yn ein hatgoffa ni am ofal Duw. It's also a story about God's care. Ac gweitha profiadau trist ac anodd Hagar, nid yw Duw yn ei hamddifadu o'i bresenoldeb. Yn yr anialwch y daw Hagar wyneb yn wyneb a negesydd Duw. Ac un o'r pethau mawr sydd yn cael ei amlygu yn yr hanes hwn, i ni'n gwybod yn dyn ni, mae Duw, mae e'n Dduw i Abraham, mae e'n Dduw i Sara, ac oedd Sara'n gwybod hynny. Ond mae Duw yn dangos hefyd i fod e'n Dduw
i Hagar. A tybed a oedd Sara wedi sylweddoli hynny. Had Sarah realised that her God was also Hagar's God? Mae angel yr arglwydd yn dod o hyd i Hagar ddwywaith. Nid yw Duw wedi anghofio amdani. Ac ni'n cofio amdani am y modd mae Duw ar hyd yr amser yn anfon i negeswyr. I ni'n cofio'r hanes hyfryd hynny am y proffwyd Elias. Elias wedi bod yn brwydro yn erbyn y brenin Ahab a'r frenhines Jezebel, yn erbyn y Duw Baal. Ac yn y diwedd mae Elias, mae wedi cael digon. A na gyd mae am wneud yw marw. A mae e'n mynd i'r anialwch, mae'n dod o hyd i ryw goeden, a mae'n gorwedd o dan y goeden. Ac yna mewn ychydig mae yna angel yn dod. Ac yn dino Elias yn dyner. A mae yna fwyd, a mae yna ddŵr iddo fe. A mae'r angel yn ei gymell ei fwyta ac i yfed, ac yn ei adael wedyn i fynd nôl i gysgu. Ac yna mae'n dod yr eilwaith. Ac ni'n cofio amdani am yr Iesu, pan oedd e'n cael ei demptio. Pwy oedd wedi cyfnerthu'r arglwydd Iesu? Mae Duw yn dod, ac yn yr un modd yn yr ardd yn Gethsemane. A mae angel yr arglwydd yn dod at Hagar pan oedd hi'n cuddio. Mae e'n siarad gyda hi. Ac efallai am y tro cyntaf yn ei bywyd hi, fel ceithferch, pwy oedd yn poeni amdani hi? Pwy oedd yn siarad gyda hi? Ond efallai am y tro cyntaf erioed, mae hi'n clywed rhywun yn siarad gyda hi ac yn gofyn iddi hi, mynegu concern o ble i ti wedi dod ac i ble i ti'n mynd, Hagar. Possibly the first time in her life that Hagar had been seen and listened to. As a slave, who would have bothered about her? But it was just that demonstration that God cared about her. Ac yn yr un modd, mae Duw yn ein gweld ac yn ein clywed yn ein horiau mwyaf tywyll. Ac yn ein meddwl am emyn hyfryd yn dyn John Roberts. Pan fwyf yn teimlo'n unig lawer awr, heb un cydymaeth ar hyd llwybrau'r llawr. Am law fy ngheidwad ydi olchafi, a'i gafel ynof nas gwelaf hi. A dyna yw ein gweddi heddi, y bydd Duw yn clywed ac yn gweld, ac yn gwneud ei hun yn amlwg i bawb sydd yng nghanol poen a dioddefaint. Mewn byd o dristwch a chelwyddau, mewn byd toredig a'r hanedig, pawb sydd yn teimlo bod Duw wedi anghofio, tydi yw El Roi. You are El Roi, the God who sees and hears. And this is our prayer today, that God will hear and see those who are suffering and in pain. In a world of sadness and lies, in a broken world, so often where people feel that God has forgotten about them. You are El Roi. Yn ei enw ef. Amen. A gawn ni uno i ganu ein hemyn ola, emyn Côr Carsalem, emyn rhif 12. O ganu bendigedig fydd canu'r dydd a ddaw, pan una'r holl gantorion yng nghôr y wynfa draw. Bydd engel y gogoniant mewn syndod oll i gyd, pan deri'r côr undebol, yr anthem fawr i hyd, 12.
gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll, o'r awr hon hyd byth. Amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.